Muronka ko abantu bavuga ko musabana nawe ngo masarishe igihe wanterenda kutugeza uvuga ati turi mu gitara tugomba usarishe ndege igihe yagomba gutera iyo nda mwarayivuga ati tugende untera inda ahubwo byanabaye accident man accident bamwibarabara nikiye kintu bamuburanye namara fise n'amafaranga afise wowe usanga yegamiye ayo mfise sinuti ndimanagera kugira usanga iyo matindi yayikomanda ni wayikomanda kutambye ati bireke ndayafise ndaminipishiye uko turafise abakobwa barenga 9,000 baba banarenga twaba turi nka 100 million mireka manyama biri ufise ufise urabenga ndafise nk'ivy'inkoko n'ivyo birakuraba wewe ya kabiri gatanu indwi shashi romantic imbere ya kamera za Bishop TV ndafite inyuma ya kamera ari bikore LMG ya amuratse ko nama nkora cyane mu misiko yango dushobora kubashimisha dushobora kwazana ibintu novuga bimeze neza kwanza reka manda manze nirabira kwanza ngiye ko nzavuga ibintu byinshi cyane hari umuhungu arezwe na Clovis Pro muri Agap Record amaze ashika kuri 6 ari muri Agap Record ariko arakora afite indirimbo zibiri nza ko ariko arakora neza muri kino gihe nkuko mugenda mubona indirimbo ziwe nuko Clovis Pro ariko aramurera neza ariko hari ikibazo novuga cyamushikiye mu mujyanye n'umuziki amaze indirimbo zimuga bwa yuko indirimbo yoba agomba ahebe kuririmba bivaye n'ukuntu y'ivyo rukundo sinzi ko akundi umuntu yinjira agira ibishobisho mu kuja mu rukundo usanga yabigiyemo akundanye n'umukobwa yitwa Mili Fifi uwo mukobwa akaba asanzwe yakora ku indi televiziyo ngira ngo mpava mumenya mukanya uwo mukobwa rero ko bimeze yasimbiye kuri rezo social muratse ko bimaze iminsi ibiriko nyene biracaye no hino umukobwa wese yumviriye ikintu uzubona yapostinze nawe byase rero ejo bose atangura kudiraga umukobwa kudiraga uwundi muhungu nako amubwira ko amukunda amubwira ibiki umuhungu uramaze ko niyo video ashavuga ati je vy'umuziki nyanda bikobera ko kobwa naye nahisemo naye nakunze atebe kubwira ibintu biriya nicyo kimwe cyemvuga nti reka tuze kuganira ahantu mu kabiro kugira ngo murazi ko iyo umuntu abashavuye cyangwa afite ingwane z'urukundo agacupa nako ndikamugwa nabi sinzi mbwa kavaza gusorora sinzi mugumane nacyo kugira ngo mumenye mugire n'icyo muza guterera mu bijyanye n'urukundo mu bijyanye n'umuziki mumva ko guheba umuziki kumva z'umukobwa namwe ntibyumvikana mu murabyumva n'abiruko ariko sinzi kugira ngo yoba akiri muto tuzi byinshi ariko mwava mumenya mugumane nacyo kuri Bishop TV agira ngo karibu cyane boss umeze neza karibu kandi yatari sasa ndakubaza miri ameze gute miri ameze gute man utanguye ivyo mbere umenga ndashobora no guca nigira none n'umukundanye boss kwanza nyonda kurabire kwanza amakuru ya miri yifashe gute man shayi za mbere ni hatari rero ujya wewe nukoresha social media ndazikoresha kandi mirazi kandi umugenzi kandi cyane kandi nk'abasanga utazi ko tuvugana na mimi biranashoboka ko mushobora kuba muvugana mukaba muri n'abajama kubera ko romantic baza ko no ku bagore b'abantu oya ntibaza ko ari umukobwa ntarashikira ubwo nabiruko anti ko muri entertainment dusangiye akazi tuza ko tuyaka ariko si ngombwa muce mugirana ibimenyerano sinavuze ko tumenyeranye gusa navuze ko turaganira nk'abasangiye akazi maze ko bakora akazi nyene nk'akiwanje hama nta kundi kakarimbo bitakunze ko ari oya ndakaririmba gusa nishatse nyene gusigura ko ibyo naririmbye ushobora kumvaho nanje vuba ya turirimbye no byako baye katumva ndibuka kera ibyo wahora umbarira iyo ko ari ibyo wikundira utazigera umpemukira my baby ndibuka kera ibyo wahora umbarira iyo ko ari ibyo wikundira utazigera umpemukira my baby kumbe yari amajambo nta rukundo warugira iyo rwari uruhendo
aranyihendera weye ndicuza icyo nakurongoreye birantuntuza nibutse ko nagutoye na mvura idahita byose bizohera iyo soro nkukuruta nabana azubarera iyo abakunzi ba Bishop TV ntaraje kure cyane ni n'umutipe yitwa Rena Music arezwe na Clovis Pro akaba asanzwe ari umuririmbyi akaba ari no mu rukundo na Mire impamvu tenda mvuga ntireka ndamuzane mu kabari tuganire byinshi ni inkuru nabonye ku TV online nabonye ku za Facebook YouTube bitembera avuga ko Mili umukobwa bakundanye yasimbiye kuri rezo sosio murabimenyereye ko muri no minsi sinzi ibintu byateye mu gihugu cyacu ku bakobwa na cyane cyane aho uzubona uyumvire gukora video akantu kanaka acashira kuyumvira gukora akancashira Mili nawe imbere nyuma yuko tumaze tubona abundi video bw'abakobwa nawe je yasimbiye kuri rezo sosio nta mwanya muremure haciye atangura ku kambuge reka ndabyite kuresha mu kirundi ciza kubera ayandi material yo hava nangura ko bwa kandi ndavite ngira ngo kuresha umuhungu by'abahungu bari romantike natwe turagezweho hajya sasa umuhungu barakundanye abo bakorana muri Agape Record musoko nkunga bwo ko agomba guheba umuziki me omsepa ko byo bari byo nuko byo bari byo ariko arigira nta uzumbega urukundo arufata gute mbwa yemeze gute bro kuri wowe urukundo niki urukundo ni ikintu gihambaye cyane rwose urukundo kugira urukundo ratuma umuntu akora ibyo atokoze afite urukundo ni ikintu gikomeye cyane nubwo abantu bubu bo batabiha agaciro urukundo ni ikintu gikomeye cyane kuko je ndibaza n'Imana irakunda cyane n'undi muntu ari wese arakunda rero usefate nk'umuntu w'umusore kamen maze ko nta mungo je nta mungo ndumva yagwaye urukundo gusa ahubwo barayigwara kenshi nta mungo ndumva yagwaye urukundo Marerega none abahungu ubu ko musanga mukundanye n'abakobwa ndaga niyo ngora yagufasha usanga nge kwanze abahungu ubu usanga namwebweho mwitwa ngo ba romantic boys sasa mubwire rero muri babi kuko usanga ukundanye n'udukobwa ari umwe mukora na interview gashimo ugasanga usaba abakobwa 10 mukundanye je ntabwo biru na Mirimani ntacyabaye ubu nuko gusa nyene pole sana kandi na Miri ntacyabaye yaje hama ndakubaza kajya ka video umaze ukabona wewe wavyakiriye gute sha nimba bujya hari ikintu kinezera umuntu muri iyi si je ndibaza ikintu cya mbere kinezera umuntu je pense ko ari urukundo ukunda vyibaza ku ruhande rw'iwanje kandi baza kamehamane iwacu etimani we vipi akubwira ati ni icupa oya sadefano gusa nukuri mu ijambo rimwe urukundo rurababaza kandi urukundo rujya runananezera tro ko jewe sinkubesha ndakabonye sinabonye sinemeye neza ko ari ibyo naribagiye ko bashobora kuba nyine basi ari utumontage kubo abahinga barahari ariko nahabwo icyo nk'icyo munyereka nkamubaza ese ni gute ashobora gupostinga vraiment ariko atongoza umuhungu none wanje yabuze iki simfikishi kirereni mani petete ko bari kindi kintu wowe utamukorera mbega uri kuraraba imigenderanire ya Mili n'abandi bahungu ubona yifashe gute Mili cyangwa n'akamara bisurveillance yishirako oya kandi burya si byiza iyo uri mu rukundo gushaka gusirivira cyane umukunzi burya ntabwo bari byiza ahubwo unampa kamba ndefu anafanya yake na wewe unafanya yako biba ari byiza kurusha kuko nk'ubu nk'iyo nza kuba ndamushira kwikamba nkaca mbona ijya video wallahi ndisiriko nashobora kuba naraye nkuzi ibintu bibi cyane kugira ngo umuntu yumve uburemere bw'ubwo rukundo rwa umwe na Mili mbega nabahe bandi bantu baba muzi kumenya vuga ati aba bantu mu gihe bo bimenya nkoba marama cyane basuzuguritse mu gihe bo babonye video kandi basanzwe bazi ko mukundana burya mimi akurikirwa n'abantu benshi
Province Pro arabizi ahubwo nyimba ari bikunda manu ufashe ntabimenye ahubwo nshaka ko abimenya kuko burya je pense que byo bibindi bimenye nuko urabizi kubera ko yamaze kumenya n'ivyambe zo kumenya ibikuri ko yamenye ivyambe d'abord urazi ko nawe yamari kuri rezo sociaux kandi afiza gukurikirana abana biwe ko ariko baragenda sivyo ndakoze muri famille ya bamili barakuze ya baranze famille yiwanyu miri baramuzi yes ntawe urakubwira na kimwe kuva ya video ikiwe sha uko nyene bidakunda ngo twereke abantu muri telefone nyatari commentaire ni nyinshi cyangwa ati vipi bro ndakubaza n'ibindi miri mwavuganye inbox oya uretse yuko gusa namwandike cyo nkabaza ati eske chérie ibi ni biki vitu gani unafanya mbona sioni sielewi jambo yanyishuye bwa barubgar bwiyonye bazi jambo yanyishuye iranga ho harafata ubusereye muri kumujyana sometimes arabufata vile sometimes arabufata gusa jambo yanyishuye mani yambwiye ngo ni kawaida tu usihiti mani ryo jambo n'ubu ndacyagibazaho byinshi gusa kugira ngo nihe amahoro nta byinshi nabonye ko twayagira kuri telefone ahubwo ndamurindire ko shobora no kumwereka akababara naka kagapostinga sawa yarapostinze atakubajije ariko aratongoza peut-être ngira ngo ni sinzi integuro baba yaragize ambege ko yabishyize kuri rezo sociaux mbege nakugira ngo muvugane nawe urifuza ko byoca kuri rezo sociaux kugira ngo muvugane kugira ngo ababibonye babone ukundi kuri gutandukana n'ibyo bari barabonye mane burya bavuga ngo umuntu atinyingo ariko ntabwo atinya yamwinjiranye byaramaze kuba arapostinga Jesse nibaza ko ntacyo byiba bitwaye hariho hose ubu ndi tayari gukorera ivyo arivyo byose kesa swa kuvugana nawe canke gukora ibindi byose ubu ndi ready kubera ko ni benshi barabizi bamaze kubimenya turashaka kumurondera muno mwanya mana kaza turaza kuhuzaga mana nibaza ko kandi none kwanza wowe urafise nimero yiyi nkoresha telefone yiwawe yani nyene yi ombiriza kugira ngo tubone ko namba yoba yaguhe bisa nk'iyoba ari ikindi kintu bari karategura gishasha akaduce kuri phone yiwawe niyitaba umuntu aza kumenya ati kumbere kijya kintu utetse ko yabigize nk'ubuguruguru umugane nabona titavye chanza kubona yuko kugira ntiyari yabitse Nespa veme swai kabisa kwanza bamenye miko muravugana ego menga urishashe yo kuri beach akuti menga shaka na makiga baje ngo tujana hariho evenement igombe ngo tujana hano uri he nga amande ya Agap Record nga kwa Corvis Pro Corvis Pro ni hocha usari ari kiganiro mushaka kumuje sino kwemera umva ndakubwiye ngo tujane muri evenement ahubwo namba mukamera hamana ari hafi ni muzanane canke naho uze tugende turaza kuguha amayimaje sivyo no sasa naje n'umuzinde minota 3 nifate bajaji ahubwo fata amaguru gusa ntuze mwibutura marazi ko tugiye tuje mu kazi ndabizi sawa akurindiriye rero nyene telefone yanyisigaranye sawa karibu ndagote kumutuje hano nakwale tugiye hano nakulindiriye byati nakulindiriye tujana ndindirira no nambwiye ko mutabikunda nakubwiye ko nsigaranye telefone sivyo siko nakubwiye yagereye nakulindiriye gato cyane muri evenement Nespa
urumva ari naco nza kuba ndasaba ikintu nkabanda nyanga kugira ngo ari bure basi nimutangara kuramukanya basi ngira nyaye amasaiza kubera nyimbiba haba ndayimenye amanara we jije tugenda sivyo urahaze shabura haze tugenda ati ndi mu mwijo konyororera urahaze basi nimuvugane no basi muramba tuvuga kugira habiki ngo basa kuririmbi bahaneshashu miri wasaze rero bure ya nasaze hari muzi ndagukura imbere yawe naho vuze nabikane kuranye namaki nibaza ko abantu miri uko turaba YouTube kandi kikana abantu benshi je nambuza ati ndi romantique nuko nama nereka abantu ko mba ndyohewe kandi mba nituze abantu baryohewe gusa ndabibona ubu uri imbere akamaza Bishop TV ni modi zimwe none ucuza kubereka isura mbi urusi ko abana ari umuntu kudagwanza namunda yakanyishira nabi wanyu nukuri kwa mwerega ni mbuhaze basi yaba umeze gwakurwa bwa sawa reka bace bakuzanira nawe ucuhaza nkajishe tuvugana n'ivyo abantu ni banyarutse ahubwo bazane sawa ubu rero c'est une chance no kuba wasanze turi kumwe nayo mutipe j'ai entendu parler bajya batipe bana muri rya gap family bakaraho ba update twavuganye barambwira ati mutipe rero no munsi azi ko hari indirimbo ari mu gusohora vuba bivuga ko yoba iby'umuziki bitamuguye neza sana yumva yobiheba ari yakwereka yabuze ntuzenye amahera gusubira mu maramaje famille wabo ntibakutse famille wabo ntibakutse kumenya n'ikimenyetso ko n'abana padiri abizi urumva baragenda bakagita bagasinyura kandi padiri abizi bagasinyura fresh igaragara no byo kurambye n'ibiki abantu bari romantique basi tworoshe mu tuyagira basi ndakuyagira ibiki amavyagira ibintu byamaze kujya kuri rezo sosiyo naho ndi basi kwaro gufina tabasi tuvyoro kwaro gufina tabasi desi nkina mabezi nda kina mabezi ashaka basi abantu nda kina basi abantu je na bezi nkina mu buzima abantu basi babone ko hari ikintu ushoboye uzikoresha nese sivyo nabuze je kandi nibisanzwe gapo kuko ko ari bisanzwe mugadufata byari serieux ngo byari serieux cyane imiti nayimwe rakot hanyuma rero hanyuma biki igiye kubandanya gute nanyemera nanyemera bizabiteza ahubwo indakwemera ndindiye ko zominyisho nakunze hamu wagukunze gahunda zifata babara bibaza ko babara he ku mutima wanje naho noshikira ngo ndahoze nikihe kintu bamuburanye namarafise amafaranga afise wowe usanga yagamiye ayo mfise no ndi manager kugira usanga iyo matindi yayikomanda ni wayikomanda kutambye ati bireke ndayafise ibiki je muzo kukweta amahera kutambye bireke ndayafise asamine pishe uko bose nje baza ko ibi bintu bo je mvugiraho murabizi ko mvugiraho gusa ahubwo nyene turafise abakobwa barenga 9 million baba narenga twaba turi nka 100 million mireka amanyama biri ufise urabingana ndafise nk'ivy'inkoko n'ivyo birakuraba wewe yo muraciye 28 million arasha naona yate na sasa boss ndikona ngwisho muno kandi mukenga hari au mega ko namenye kwa basi mega ko agiye kwe ne wansikiye ko agiye utansezeye wahisemo kugenda kandi arije nagukunda usiga hahanda urambika uragenda umutima wanje wawuteye kubabara iyo abana banje nabo batamwe barabara iyo amvura idahita wahisemo gutongoza abandi bose bizohera nanjye nzoronka nkunda iyo ni gute ushobora gutwera uri siri neza ko turi mu rukundo je nawe kandi nibyo kuko nta munsi n'umwe wigeze umbwira ko birangiye basi ndabimenye
ni gute none ushobora vraiment guhitamo gutongoza undi muhungu kandi uzi neza na neza ko je nawe turi mukunzi wamburanye iki canke kumbura ubu wavuze ngo ubukene none ubu bukene mfise ejo hanje worahazi shaburya abakobwa muri henda cyane canke kumbure ariko man ushobora gusanga nyene kumbure ari ibintu ntakora bye usanga rero ariko n'ukunda kira mtu na madhaifu yake ushaka kuvugana espa ukora akazi neza basi kuvuga ni kimani kujya nyine mu masanzu umuyaga kugira bigende gute kugira bigende neza oya ndabona ko umenga ntanashaka no kumva basi wakubaze umubwira impamvu wabikoze iyo nyine jewe kubu niyo nashaka kumenya nta bindi impamvu yakoze kubera urukundo kujya gwagufasha ukaza kumbwira ko nkunda niyo gwamfasha ndakubwira uko uvuze kujya gwamufasha akaza kumbwira ko nkunda nawe kopie kone hapo yasoje mwana wa mutware yasoje mwana wa mutware ndio nawe none kamera ngijyaje hari ibintu kwe kutanze uravugira nga je ko nabivuze byonse kubusarisha gusa nacho conversation ndio muranangaza muranga ko abantu bagwa kumutsa abana nawe ngo masarishe igihe nterenda kutugaza uvuga ati turi mu gitaka tugomba usarishe ndege igihe yagomba gutera iyo nda mwarayivuga ati tugende untera inda ahubwo byanabaye accident man accident bamwibarabara mwaravuga ati tugende untera inda je bahumuranangaza shima n'Imana ko yayemeye sinoshimana kumwana kandi ibyo byose Imana nabikoze kwazo ntiwarwe nzobe nka je gusura nkaka ndio kari miri ntarwe gukora ibintu nk'ibyo ndi mu mama uri umumama uzi ko n'umwana yamwemeye mbiri ya mwana naho bugendera he nakamwana nginde ku rutano ne ngendera ku isi ubuguruka mimi yani upole wangu ndo unaniponza niko nubivuga mu Kiswahili yani kuonekana mwema kwake kote ajali anaamua kutongoza mtu mwingine nanje ndahari vile basi bo ivyo biraba umugani bije imbere kamera bon kile ganiro sinzi ko tuja kuri social media ya jana na byatsi nimugirire ko karateshwa ni ariko amenyesha ko tumaze gushaka kuri tele aya vuga abavumbutsi aba YouTuber ya tumaze gutumwa mu journaliste si bivyo ngaho ndabizi tumaze gutumwa tukaja kuri tele biragoye gukora ikiganiro kandi byarambabaje ariko nivyo umunda mukunda kandi ziri inyishu yego nawe yambwiye ati kujya kuntu byere kuri social media ntibizohereye ya sinakosa sigura ko naho biri uko umutima uracyari nga n'umwana nzo kwiyongera n'ubundi yiyongera nani abakobwa bashaka kubyara si benshi hari abamasera ngaho hanze bashaka abana yera ko bareka gira gende oje wa mukunzi uzi ko ari imfizi ya poroje kumurungika ari transfer ndamutransfer nta kibazo gira umuhikira cyo kubyatsa cyo kubyara bose ati yisanze byabaye nawe wacyushiramo kandi kantu kumushuhira nko kumengo mu mutwe biragucanze cyane kuca kuno mwanya wowe ufata ingingi yawe nagiye gushika ubu ntabwo nshobora gufata kuko ingingo rega bujya we yaramaze kuyifata mani jewe ntabwo je nshobora kwemera kuba mari yo ntibishoboka rero ko yahisemo gutongoza uwundi muntu akanamutongoza atanabimbwiye washatse umukunda bisigura ko yamaze gufata decision wenyine ubwiwe ni ukuvuga rero kama ni kuaibika nishaibika ikintu gikenewe umwana ni gwanje kandi unyumvirize sivyo ubu rero jewe nshaka umwana wanje nshaka umwana wanje karibu kumutoye ibisigaye navyo wowe ukora ivyo ushaka sawa nshaka umwana nta kindi kintu nshaka gushika ubu niryo jambo no nshaka umwana wo kwandi wiwanje nataka mtoto wangu nasikia amebisigaye wowe ukora ivyo ushaka gusa ijambo ngoma ndakubwiye ubyumvirize burya
Nakusikia, sema. Niseme. Sasa ongea. Waswahili wanasema Aku Warundi. Ukitupacho kwa dharau, wengine ukiokota kwa furaha. Asante. Mimi sijui Kiswahili. Najua visabukie uvuke nyanja. Utegura iki nawe? Abakunzi ba Bishop TV. Abakunzi ba Bishop TV. Ati nkeneye umwana akakubwiye nkeneye umwana. Umwana wiwe ko je ugiye yandiraga nta mwana yifise. Yari afise imbuto zinuze imeme. Umwana we yamumoreye araza mutora nta kibazo. Urazanye ibiharage. Yego. Amabiramera.